Tas un evangelio y un Marcos, ta capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 20. La parábola del sembrador. Señekop y un temacha lok sva te yavale o te yaval tsunube. Hichayal betik tes hun Dios ta versión celtal oshchuk tenehapa. Tayam vuelta hach tap ihuk teswane te Jesús tabay timar. Las sobs baitel tas tohol bayal ansviniketik. Hich ochsnahkans bata barco te ay tatimare. Spisil te ansviniketik. Tek elik tabay stiil te mare. Ay bayal bilalayak beisnopik tas venta senyak op. Hich layal tap ihuk teswane te Jesuse. Ayame awaix toholinto, ay tul awal te lok tas svahel te yavale. Kalalyak tas svahel a te yavale, ay tuhke hilel tabe. Tal te ha malmutetike, las bikik te awalile. Sok ay kota ba tontikil te mayuk lek tes lumile. Chihtel ta ora skah te mapimuk tes lumile. Tek alal kehp tek inale takeh yuun. Skah te mabag uben te yisime. Sok ay kota bay yolil chishtikil. Toy moel ta chiel te chishetike. Kashel tenbil kot te awalile. Hich maba sitin. Haugmeto ay kot tabay lekilum. Layak sit stukel. Hich layak bayal sit tahuhu peht. Ay layak lahunesh chavinik 30. Sok oshvinik 60. Sok hovinik 100. Shi te Jesuse. Sok hich layal beyayik. Te macha aish chikinike o te macha aish chikine ak ameya istohol talek shi. Te kalal stukel aish a te Jesuse te macha tix hoinehik sok uk te lahchay tulike ka sok obeyik te bitil ais ventail te senya kop te layale. Te Jesus layal beyayik te haeshe Dios yayak beyesha na ixtohol te bitil ay ta ahwalinel te Diose te mayuk ta nael stohol ta nael altoe. Yan te yantike ha yash albot yayik ta sventa senyek obstukelik. Sventa yuun haye buk te yayilik ta sitike mas na beyik sventail. Sok haye buk vuelta te yash albot yayike mashkota yotanik. Hich ma ba yasuh tes yotanik. Sok ma spasbotik perdon yuun tes mulike shi te Jesuse. Hich layal yuun bal ma kota wotanik te senyak op lakale. Bitil yash kota wotanik te yantik senyak op hiche. Te macha yayay awal. Ha te macha yashchol tes op Diose. Te awalil te kota be. Ha pahal koem sok te machatik yaya istohol tes op Diose. Haugmeto lahnash yotanik ta yayel stohol a. Yashtal te satanase. Hich yaslok esbey ta yotanik tes op Dios te layich avel ta yotanike. Te awalil te kota baton tikile. Ha pahal koem sok te machatik binash yotanik layaik stohol tes op Diose. Haugmeto te bitil makuben talek te yisime. Hich mashalahik te me yashtal yilhibal yotanik sok utzinel tas toholik. Tas kah tes op Diose. Tik yashchaish chunhel yotanik a. Te awalil te kota ba yolil chishtikil.
haik te machatik yayaik stohol te skop diose, haok meto, yashbah tayotanik, snael te bitik sven ta te balumilale, yashlo layotik yuun te kule halile, bikit nashyotanik yuun spisil bila aita kinal, hich ten bil yashkot te skop dios te aita yotanike, hich masitin. Te awalil te kota lekilume, haik te machatik yayayik te skop diose, sok te yayak tayotanike, te aya sitin la juneb shavinik, 30, oshvinik, 60, sok hovinik, a 100, shi te Jesuse. Bueno, te la crítica mene, at shante yan vuelta, Dios yayak bet bendición, yuun te shchul kope.